Goeiemôre, good morning. Hallo daar, Elsa! Man, ek is bly jy is hier. Hoe gaan dit met jou vriendin? Kollega? Goed en jy? Ag, Is ek nou jou vriendin of is ek nou jou kollega? jy's beide. Baie jy's dankie. 'n- Vriendin, kollega. En 'n vriendelike kollega. Daar sy. Daar sy, hoe lekker. Man, ek is bly jy's hier so en ons is ook baie bly jy saam met ons ingeskakel. Hartlike goeiemôre, baie welkom. Dis Donderdag en ons is hier om jou oggend met 'n huppel in die stap te begin. Ja, ek sien vandag is dit nie net 'n lied in die hart nie, maar daar's sommer 'n dansie ook Ja, is 'n betrokke. huppel. Goeiemôre, goeiemôre. Hallo daar. Good morning. Kyk, hy het net 'n verhoging gekry. Dis waar dit gaan. I wish. Nou moet Ja, hy meer perform. My Dis verhoging is my skoensole is 'n bietjie dikker, ja. Waar kan ons uitsien vandag tydens terwyl ek nou hierdie verhoging het? Daar is heel wat waarna jy kan uitsien, Pieter. Ons kyk vandag saam met die skrywer Rebecca Morgan Brown hoe haar interaktiewe boek My Feelings Journal kinders help om hulle emosies beter te verstaan en te verwerk. Ons ontdek ook meer oor blinde sokker en Suid-Afrika se eerste geakkrediteerde werkswinkel wat help om die sport verder te ontwikkel. Verder gesels ons met Etienne Norke van Gold Exchange Pretoria oor die waarde van ou goud en hoe om seker te maak dat jy 'n billike prys kry wanneer jy juwele verkoop. En Chris Stein kom gesels oor sy nuwe enkelsnit, Damn it, ek is lief vir jou. Daai ou goud, is dit nou die Golden Oldies, Pieter? Dit lyk vir my dis daai golden oldies, jy weet, wat hulle so hier in die laaitjies bære. So nie die waarna 'n mens luister nie. Miskien 'n paar goue oues? plate. Ja. Ons gaan moet hoor by die man of die ou goue plate. Ja, daar's 'n paar kunstenaars met goue plate daar teen hulle Daar mure, sy. daar in een of ander studio of so. Maar okay. Kyk, is 'n kophou storie hier vanoggend. Ons hoop jy bly by. Ek het weer 'n interessante Ek oggendpraatjie. wil hoor. So die Departement van Binnelandse Sake het 'n nuwe aanlyn hulpmiddel bekend gestel wat dit vir Suid-Afrikaners makliker sal maak om die naaste banktak waar hulle vir 'n slim ID-kaart kan aansoek doen te vind. Die aankondiging is tydens 'n media-geleentheid in Kaapstad deur minister Leon Schreiber gemaak. Die hulpmiddel vorm deel van Binnelandse Sake se digitale vennootskap met banke wat daarop gemik is om meer dienste meer toeganklik vir die publiek te maak. Verbruikers kan met die nuwe platform vinnig sien watter banktakke slim ID-dienste aanbied. Die stelsel sal ook klaarblyklik, soos meer banke by die program aansluit, voortdurend bygewerk word. Nou volgens die departement bied 372 banktakke landwyd reeds slim ID-dienste aan. En sedert die vennootskap in Maart vanjaar begin het meer as 500 000 Suid-Afrikaners reeds hulle slim ID-kaarte deur deelnemende banke aangevra. Schreiber sê dat die doel is om dit makliker te maak vir mense om die groen streepieskode ID-boek met die veiliger slim ID-kaart te vervang. Die departement beklemtoon dat die slim ID beter beskerming teen bedrog en identiteitsdiefstal sal bied en moedig alle Suid-Afrikaners wat nog die groen ID-boek gebruik aan om oor te skakel. En ons weet ons het al in die verlede ook 'n gesprek hier op Goeiemôre Good Morning met die minister daaroor gevoer. So ek dink net weer eens die belangrikste ding wat vir my uitstaan is die feit dat dit die veiliger opsie is. Definitief die veiliger opsie en dit maak dit vir my ook bietjie makliker en meer toeganklik. Ja. Ek dink die ander groot frustrasie wat ek nou al beleef het, want ek het by 'n bank gaan aanklop, is dan maar net dat die stelsel is nog steeds aan binnelandse sake gekoppel. Ja. En baie keer as hy ook dan nou 'n probleem het, dan sit die mense gefrustreerd in die banke maar ook. So dis maar ek dink die groot uitdaging heeltyd, die amper sê ek internasionale stelsel, die nasionale stelsel moet net altyd werk en ek is baie bly ek is nie deel van daardie tegnologie span. Jy weet die sagte ware manne en so wat. Sagte ware is seker okay, maar as die komputer nou hang, we're offline, dan wil ek weghardloop. Ja, dit kan 'n tydsame proses word. Ek hoor presies wat jy sê. Ek dink jy weet wanneer 'n mens nou kyk na die onlangse verwikkelinge ook rakende bestuurslisensies. Ek is bly dat hulle die tydperk verleng het. Definitief. Ek dink dit maak dit baie makliker vir diegene van ons wat nie so mal is oor admin nie. Maar ek dink in hierdie geval, dit is iets wat 'n mens een keer doen, eenmalig doen, en dan net jy hom, tensy jy hom nou natuurlik verloor. Ek moet sê, ek het ook nogal lank gewoeker en bietjie, moet ek nie, ek het mos nou 'n groen ID-boekie, maar die kaart is eintlik baie lekker. Ek moet nog oorskakel, Pieter. Is jy nog op die groen boekie? Daar sy. Ek sê mos, ek hou nie van daai
administratiewe taak. Jy sien, is lekker maklik man, dit is net so lekker. Nou ja, toe, ek het vir jou nog 'n lekker storie, kyk nou net, hier is ek weer. Kietertjie Poen met die bril. 'n Britse sogenaamde start-up maatskappy CypherX beweer dat hulle die wêreld se eerste pynlose, permanente tatoeëerstelsel ontwikkel het. Ek sê dit so in lettergrepe, laat die mense nou mooi kan hoor. Ja. Dis presies wat ek bedoel. In plaas daarvan om 'n tradisionele tatoeëermasjien met naalde te gebruik, maak die tegnologie gebruik van mikroskopiese naalde op 'n klein pleister wat pigment net onder die oppervlak van die vel plaas. Die pleister word met 'n spesiale toestel aangebring en bly sowat 15 minute op die vel. Die ontwerp lyk aanvanklik vaag, maar ontwikkel binne 24 tot 48 uur in 'n permanente tattoo. Die idee het ontstaan nadat CypherX uitvoerende hoof Ferdinand Cole 'n alternatief wou vind vir mense wat bang is vir naalde of pyn. Daar's egter beperkings. Die tatoeëermerke is tans baie klein, slegs sowat 15 mm in deursnee en is voorlopig net in swart ink beskikbaar. Persoonlike ontwerpe word wel vir die toekoms beplan. Wil jy nou meer? Gaan die pleisters ook groter word? Want 15 mm is mos maar klein, jong. Ja, dit klink vir my ook. Klein vir my, piep klein. Enige ou sal so 'n tatoeëermerkie gaan vat, behalwe nou die ouens wat die arms vol wil tattoo of ek weet nie, jy kry mos mense wat snaakse tattoos. Daai lyk vir my baie of dit baie seer kan Ja. wees. Maar ek dink wanneer naalde nie betrokke is nie, is dit altyd 'n goeie ding. Beter. Ja, ek weet nie of jy al ooit 'n tattoo gekry het nie, Pieter. Elsa, jy weet, daar's 'n tattoo Daar, ek het van jou geweet. naam op my linkerbout. Ek het geweet. Ja. Ek het al 'n tattoo gekry. Ja? Ja. 'n Baie klein enetjie. En dit was amper net toe dit begin seer word. Dis amper soos as jy met 'n tandarts met 'n wortelkanaal of iets gaan sit. Jy weet, hy spuit jou daarom so 'n bietjie dood, alhoewel die tattoo spuit jy nie, maar dalk raak jou pyndruppel van swart. Jy sê, okay, nee, wat ek is okay mee. En dan net as jy dink, hoor jy gaan hier nog lank aan gaan sê, okay, lekker, ons is klaar. Ja, So ek het hom hier op- jy het deurgedruk. Ek het En jy deurgedruk. het die tattoo gekry? Ja. Sal ek dit weer doen? Ek weet nie, ek is in twee wêrelde oor 'n tattoo. Ek het baie vriende en goeters wat ook tattoo het, maar ek is maar die skoon canvas. Ja, ek gaan ook maar sê hou verby. Ek Ja. dink nie ek sal ooit Hæ? nee, ek sien nie kans daarvoor nie. Wat van as ons 1000ste episode vier, dan kry ons iewers vir ons die pragtige mooi goeiemôre sonnetjie iewers. Tatoeëer ons hom. Die tyd het ons ingehaal, maar bly gerus. Ja, Jy's op jou eie. Voordat te veel mense hoor van hierdie plan en hierdie gedagte. Ja. Nou ja, toe ons is baie bly jy is saam met ons ingeskakel vanmôre. Hierdie is 'n behoorlike lekker kuier en ons is gereed vir sommer nog baie aksie. Lekker sport. Ek gaan nogal uitsien na daai enetjie oor die sokker. Ek weet dat hulle mos cricket ook speel, né? Vir die blinde mense en goeters met die klokkie en die balletjie en goeters. So ek kan nogal uitsien na daardie ene. By ingeskakel Arnie is hier sommer die sport 'n bietjie later en ons nog lekker gesels. En dan kom Chris Plakkies, bietjie kuier met sy nuwe liedjie net hier by ons by Goeiemôre, Good Morning. Kry vir jou nog 'n vars koppie koffie. Maak seker daai toebroodjies is reg vir later vanmiddag. En dan sien ons hierso is jou nou ook. Dankie. Dis 'n dubbeldoor vir my voor. Lekker. Helping children understand and express their emotions is one of the greatest gifts we can give them. But knowing where to start isn't always easy. Author Rebecca Morgan Brown has created My Feelings Journal, an interactive activity book designed to help primary school children build emotional awareness, healthy habits, and resilience through fun, age-appropriate exercises. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us this morning. Good morning. Thanks so much for having me. So why did you decide My Feelings Journal was a needed book? So I wrote My Feelings Journal about 5 years ago for my older daughter. She was at a time where she was working to understand her feelings a bit better, but I think back to that time as she was like a painter who only had a few colors. So if she only has the color red, everything will be red. And if she only had a few words for her feelings, if she only thinks of happy, sad, and angry, that's going to be how she understands the world around her.
So I looked around and I couldn't find a resource that really helped build this emotional vocabulary and awareness. So I decided to make one. I used my background in social work and public health. I consulted with a school counselor and a behavioral scientist because I wanted a book that would be able to help really cultivate habits that stick. We know from research that the more a child has a language for their feelings and can name them and make sense of them, it's related to positive outcomes, not just in their mental health, but also in their social relationships and even in their academic performance. So I really wanted to create something that could fill that need. And this book that was originally made just for my daughter kind of caught on. Schools started using it, and it spread initially to being used in many schools in 2 provinces. And very excitingly, it was published by Penguin Random House in June. And so it is now available in English and in Afrikaans. We hope to publish in an African language in the future. It's really grown. And I think that speaks to the fact that the scene that I saw wasn't just me. It's really something that a lot of people, teachers and caregivers and counselors and parents, want to support their children with. Wow. I think it's simply remarkable. But why is emotional literacy so important from a young age? So very young children, kind of between 3 and 5, are starting to develop a language for feelings. They can name basic feelings and they have that comprehension, but understanding more complicated, nuanced feelings, or the fact that we can feel more than one thing at the same time. We can feel both nervous for something and excited about it. That develops with age, but also with practice. And so I think that's the goal of this book, is to help children find a way that they lead, they control, and they can practice these emotions and developing this language in a safe space. They get to cultivate this over time and at their own pace, but they are putting in the work of developing these skills. Okay, so please just tell us a bit more about this interactive activity book, because I think that's very interesting. Can you maybe share an example in terms of what kind of activity one can expect? Yeah, absolutely. The book begins with foundational work for everyone. So there's no presumption that any child who's using it comes into using it with any skills already. They start to develop a feelings bank, sort of a list of words for different feelings, and create connections between feelings and where they feel them in their body, or how they might visually see it reflected on somebody's face, and associating feelings with color. So they get lots of different ways to convey an emotion. The core of the book are 40 days of feelings trackers. So the child is able to write down 2 words for how they feel and associate them with a color. And then they write why they're feeling that way, something that helps to make them happy no matter if they're feeling up or down. And it ends with a short gratitude practice. Practicing routine kind of appreciation and thankfulness is really important for our mental health. There's lots of research that supports this. So I wanted to fold that in a very low stakes, kind of easy way to start cultivating that practice. At the end of 20 days of tracking feelings, there's a kind of reflection section where the child can take note of what they're feeling, what colors they're seeing a lot of, and maybe where they want to go in the next 20 days. It starts to introduce this kind of growth mindset and goal setting and development, but in a very gentle way. And again, the child leads it. So they get to use it however they want. There's 20 more days of feelings trackers. And then the book ends with extension activities, kind of how do we cultivate mindfulness. There's mindful coloring in pages. There's a meditation script that they could read or have read to them, a muscle relaxation practice. There's breathing exercises. So lots of other tools to add to a child's kind of repertoire of skills for how do I notice how I'm feeling? How do I pause to reflect on it? How do I respond in a way that's positive and acceptable and okay? It's okay to feel everything, but we can't
we can't react in any way we want. And how do I start to make this a practice that I can do all of the time so I can be kind of my healthiest and best self? That's the goal. Well, I'm glad that you are mentioning that because, I mean, it all comes down to the fact that the journal encourages children to check in with their feelings every day. So, how can a simple daily habit like this make a difference over time? It's a great question. I think it's about practice. This can be really awkward or uncomfortable if we're not used to doing this at first. It can be the same for adults if we're not used to doing this either. The routine of doing it regularly breaks down some of those awkward walls. It lets us start to feel that this is something that is okay and I'm comfortable with. But beyond that, it starts to make it a routine practice. So it doesn't feel quite so funny. It might feel funny the first time or the fifth time that you do it, but by the 15th time or the 50th time, you can think to yourself, okay, I'm really upset about this right now. I think it's actually because I'm feeling embarrassed that this thing happened. Okay, pause. How do I respond? And it's this practice of kind of pause, reflect, and then react is really helpful for children to develop kind of regulation skills and to progress and kind of face all the challenges and the positive things that are ahead of them in life and in all of the kind of relationships and school relationships and friendships and with their parents and with their families. So where can parents find a copy of this specific book, My Feelings Journal, and what do you hope every child takes away after completing it? So My Feelings Journal, more information if you want to learn is online on Instagram at myfeelingsjournal_SA. The book is available in all major bookstores, as well as online at Takealot and Loot and Amazon. It's, as I mentioned, available in both, it's blurring out, but English and Afrikaans. The other wonderful thing I wanted to note as well is that supporting your child with these skills by getting them a book also helps others. Penguin and I have partnered in a donation model where for every 15 books that are sold, one is donated to a low resource school, which I think is a wonderful way to underscore the sense of sharing capacity. These skills aren't for some children, they're for all children. And what I really hope they take away is a sense of curiosity and kindness with themselves and with others. I think this practice every day of how am I feeling, where do I want to go, what do I want to be feeling, will hopefully foster, curiosity about what's going on in their inner world, but also kindness towards themselves as they move through the world and towards others. They're better able to kind of perspective take and appreciate that we're going through a lot and others might be doing the same. And this all really just helps to build children with skills to have a life that is where they can Thank you flourish. so much. Ons is net hierna terug met sport. Hierdie is Goeiemôre, good morning as jy nou net aangeskakel het, so lekker om jou saam met ons te hê. Now, blind football is a sport that relies on trust, communication and incredible skills. South Africa has taken an exciting step by hosting its very first accredited blind football workshop, helping to train coaches, referees and leaders who grow the game across the country. The founder of Corinthians Africa is here to talk to us, Jack Msibi. Jack, really nice to have you join us live. Let's chat to you for a second. Firstly, explain to us, how does blind football actually work? Yes, firstly, good morning, Arnold, and good morning to the viewers of Goeiemôre, good morning. It's really nice to be in this platform. Blind football is 5-a-side, and the goalkeeper can see. However, the 4 players inside are closed off with goggles, so they're all totally blind. The reason they have goggles is because there's a variation of blindness. Some are B1, meaning they're fully blind. Some are partially sighted. So to make it equal, everyone has a blindfold over their eyes.
The ball's got bells inside, so they play by hearing, basically, most of the time. Then on the side, there is boards. It's 15 to 20 minutes per half. There's two referees inside, and the guys have a lekker ball of football. A lekker game of football. It sounds terrific. How did it start? Are you aware of where it actually originated in the beginning, and how did we whittle it down to the parameters that we've got now, size-wise, as well as bell in the ball and the sighted goalkeeper? Look, historically, what I've researched is that it started in Spain and then it spread. So it started in Europe, then spread to more South America and then became global. It's been around from 1965, if I'm not wrong. And hence there's a word that says voy, meaning I'm coming to get the ball. And so you have to use that word, which is a Spanish word, basically. In South Africa, we're the pioneers of blind football, unknowingly at the time, which was 4 years ago when we started with it. I was approached by two visually impaired players who wanted to play. In my mind, I was like, it's crazy, man. How are you guys going to play soccer when you guys can't see? And, I was just like, and they were persistent for 2 months. And they were like, please give us an opportunity. And so I did research. And then I went to a blind society, which is a school for visually impaired people. I pitched it to the principal, and she also thought I was crazy. But there were 5 players who owned up to it. And look, we didn't even have the soccer ball, Arnold. And I went to one of the retail stores. I went to the dustbin. So I took a normal ball. I put it in a plastic so it would make a sound. And that's how we started blind football. And now we've got a league. We've got 7 teams. We've got a team that comes all the way from Limpopo. The league is growing, and we've even started workshops to equip and develop the people in the league. We've been in Russia. We represented this country, and I won coach of the tournament. We won team of the tournament for the BRICS Games. Blind football is the fastest growing sport, if not the most relevant right now in South Africa. That is absolutely awe-inspiring. I would assume that once you got used to it and you started putting these various processes in place, that you are as inspired as what I am just listening to you talking about it. How does it reach your inspirational muscle, if I can ask you that way? Look, for me, what I do, I believe it's a calling from God. I'm called by God to do what I do. And for me, blind football is a ministry. So it's not more just about playing soccer, it's about changing people's lives. And I believe it's transformative work. And so it's so fulfilling for me because I love seeing how these guys, like now when we had the workshop, the guys were just giving their testimonies, right? And really just sharing how, number one, they feel seen, how we've created a platform for them, and how they can be part of society. And that society now has a different perspective of who they are and what they can do. Because usually when we think about a blind person, we think of a person holding a stick and just really going through the day. Now you've got blind people, male and female, who can run, who can dribble, who can shoot and score. These guys are scoring with volleys, Arnold. A volley. Some of us can see we can't even do a proper volley. So they are showing us that with God, nothing is impossible. That is absolutely incredible. I'm really quite desperate to see some of this in action. You mentioned the workshop. Let's talk for a second. How will that work and what will it entail? We've had the first accredited blind football workshop in the country. Our league is not only serious about the development through the physical sport in playing, we are serious about equipping knowledge and creating platforms for our people to be part of the economy of the country. There's a high unemployment of visually impaired people. That's 80% plus. So what we've done is we've partnered with CatSeater to ensure that they can get an accredited certificate in coaching, project management, and coaching administration, so that they can start going to schools in their local communities and say, we've got a form of a qualification. Can we coach? Not only blind schools, go to able-bodied schools, and that's what we've been equipping them. And so we can also coach those who can see, and so that they can start receiving a form of remuneration or being part of society and being active in that way. The guys are really, really jubilant and excited about it. We also created the first manual in Braille, a soccer manual in Braille. And the guys are really, really excited about that as well. We've got blind commentators.
young people who cannot see but who are doing commentary. The first, even the Russians were blown away. And so we are leading as an African country, leading globally as well. So we want to ensure that through this workshop, which is going to be a first of many, thankfully again to CADSITA, that we're equipping our people can go back into their communities, establish their own teams, clubs, leagues, and the whole blind football is just going to multiply. I guess the very next question then is, where can our viewers see the teams, your league in action? Jack. Awesome. Please check out Corinthians Africa on all social media platforms. Corinthians from the Bible. Africa is Africa. You can also check out the Johannesburg Blind Football Association. Even if you just click blind soccer or blind football South Africa, we are going to appear there. We run the show. And then we have a league that is coming through on the 29th of August. It's in Norwood, Patterson Park. Come and witness the impossible become possible. Love that line. I do have to also ask you, you spoke about the commentators. How do the commentators, if they are unsighted, commentate on a game they cannot see? So when you bring heaven on earth, Arnold, when heaven is on earth, the miracles do happen. And so what we have is spotters. There's a person who can see, we call him a spotter. And so he's got a phone, and then the guys have headsets. And so he connects with the guys. And so Sbusiso and Mduduzi Lukele are brilliant guys. Please check them out. Sbusiso and Mduduzi Lukele on TikTok and on YouTube as well. Brilliant commentators. So the spotter transfers information to them, and then they just do magic with commentary. That's what heaven on earth looks like. Brilliant. Lastly, before we say goodbye, I am very interested if you could throw forward, let's say 10 years from now, where would you like blind football to be? So that's a good question, and you're making me smile. It's almost like you are taking me to Spider-Man New Day. Blind football 10 years from now, there'll be a league in each and every province, right? And in that league, we are going to see visually impaired people administrating that league. Blind football is going to be a platform that's going to allow for the employment of visually impaired people in that regard. And we're going to see female teams and female leagues also coming through. South Africa is going to be dominant in Africa, and South Africa is going to be dominant in the world. We would have won the World Cup by then. Blind football would have taken over completely. Brilliant. Jack, thank you so much for chatting to us. That was absolutely awesome. Net hierna meer oor hoe jy jou ou goud in wins kan verander. 'n Nee oom daar in Springbok, ons praat nie van die tannie nie, ons praat van regte goud. Het jy al ooit gewonder of daardie ou ring, gebreekte ketting of erfstuk wat in jou laai lê, dalk meer werd is as wat jy dink? Met goudpryse wat tans hoog is, kies al hoe meer mense om hulle ongebruikte goud te verkoop. Maar hoe werk die proses en hoe maak jy seker jy kry 'n akkurate prys? Vandag gesels ons met Etienne Norke, eienaar van Gold Exchange Pretoria, om ons meer te vertel. So baie welkom Etienne. 100% baie dankie. Ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprek wees, want dit voel asof al hoe meer mense deesdae ou goud verkoop. So waardeur word dit aangedryf? Wel, natuurlik soos jy gesê het, deur die hoë goudpryse. Ek dink nie mense besef regtig hoeveel goudjuwele werd is deesdae nie. Ja. Soos hierdie paar goedjies wat nou hier voor my rond lê, hierdie was omtrent R20,000 so juwele. So mense hoor altyd die goudpryse is hoog en is op 'n goeie plek, maar mense nog steeds nie regtig 'n begriping van hoeveel dit werklik werd is nie. Ja. Ja. En jy weet baie mense het nou waarskynlik goud in hulle juwele kussie wat hulle nou maar daar bære en waarvan hulle so miskien selfs al bietjie vergeet het. So watter items is mense verbaas, jy weet wanneer hulle dit miskien na jou toe bring en dan besef dit het eintlik baie waarde. So veral ringetjies is nogal die populairste, want 'n ringetjie is, ek kan nogal 'n goeie gewig aan hom hê, en dan meeste van hulle is baie keer 18 graad goud, wat regtig, om as 'n voorbeeld te vat, 'n ringetjie soos hierdie, sal jy maklik oor die R5,000 kan kry vir. Dit is so, ietsie so klein, so lig, daar's dalk 'n steentjie in, mense het amper geen idee dat dit soveel kan werd wees nie. Goed, so hoe bepaal julle die waarde? Wat is tipies die
dinge wat jy in ag neem tydens so 'n waardasie? So die belangrikste ding natuurlik is, die belangrikste twee is die karaat en die goud. En natuurlik die gehalte van hoe die karaat toets. Dit is hoekom ons hierdie masjien gebruik. So ons toets nog die goud op 'n, as mens so kan sê, 'n non-destructive manier. Baie plekke gebruik nog die sure en daai soort van dinge wat ook heeltemal okay is. Maar ons hou van die geweer want hy beskadig nie die juwele nie. Dis baie maklik, mens skandeer 'n stukkie goud soos hierdie. Hy gee dan die presiese lesings en persentasie van hoeveel karaat dit is. Daarna sal ons hom weeg op die skaal, alles deursigtig. Ja. En van daar af die gramme gebruik om min of meer die gramme en die karate gebruik om 'n akkurate waarde te kry. So julle kombineer dan basies daai twee waardes met Korrek, mekaar. presies so. Ja. Dis baie interessant en ek bedoel so 'n klein dingetjie wat dan nou as 'n skaal kan dien. Ja, nee, mens, dis awesome, dis amazing, ja. En hierdie lyk ook vir my baie groot, maar ek bedoel dit lyk ook interessant na aanleiding van hierdie skermpie ook wat Ja. die mense dan nou hierso sien. Nee, definitief, hy is baie interessant. Ek wens ek kan verduidelik hoe hy werk. Dis 'n klomp tegnologie en X-strale en radiologie. Ek het al probeer, as ek nou moet probeer verduidelik, dan gaan dit glad nie sin maak nie. Nee, vir myself. So, Nee, dan laat ons dit maar eers daar. ja. Ek meen dit lyk ons kan sien jy weet wat jy doen. Goed, maar daar is miskien baie mense wat so 'n bietjie onseker is oor hierdie proses. So, hoe verseker julle of stel julle hulle gerus dat dit wel eerlik en deursigtig is, jy weet, met die verloop van die hele proses? Baie goeie vraag en dis 'n goeie vraag dis die regte vraag om te vra. So natuurlik op ons Facebook en sosiale media probeer ons met die videoetjies wys om waar ons praat en jy weet met die kliënt self probeer praat deur die skerm om daai bietjie verhouding te probeer bou en om te wys dit is ek wat wel gaan deurkom na julle toe. Ons populairste diens is maar die huisbesoeke. Ja. Verstaan nou het mense juwele wat baie geld werd is, maar jy wil nie noodwendig jou huis verlaat daarmee nie. Mens wil jy weet verkieslik hê iemand moet na jou toe kan kom en dit voel aan die ander kant ook redelik. Mense kan natuurlik daar ook skepties wees en ons ook. Ons wat nou na iemand se huis moet uitry wat ons glad nie ken nie. Maar ja, so wanneer mens wel sal kyk om dit te verkoop, dan is dit natuurlik die belangrikste om dit op die veiligste manier te doen. En ons sal sê die huisbesoek daarvoor is maar die beste opsie. Wel, ek dink dit laat 'n mens net oor die algemeen 'n bietjie veiliger voel ook, jy weet, om nie met soveel waarde dan, jy weet nie noodwendig met hoeveel waarde jy dan in jou motor rondry en dalk in jou sak rondloop nie. Korrek. So ek dink dit laat 'n mens bietjie veiliger voel. Wat het julle laat besluit op so 'n diens of om so 'n diens aan te bied? Presies, soos ons nou gesê, dit is maar met die goudprys wat hoog is, daar was natuurlik 'n gap in die mark, maar meerderheid van die mense hou nog steeds vas, want hulle wil nie uit die huis uit gaan nie. Ja. En hoofsaaklik om wel net vir mense 'n idee te probeer gee van wat hulle juwele werd is. Dit is hoekom ons gratis waardasie aanbied. Verstaan, ons het al 'n dag Boksburg toe gery of so, net om 'n waardasie te doen en dan terug te kom. En dan wel is dit nou waar wel is baie keer dan gebeur het waar hulle sal besluit, okay nee, ons is nou reg om te verkoop. Ander kere nee en dis ook 100% okay, want nou weet mense, okay, my goudjuwele is iets werd en ek moet nog mooi vashou of dit mooi wegberre wat ook al mag wees. So ek sal sê in daai opsig was daar soos ek kan sê 'n gaping in die mark of en ons wil regtig net mense probeer help op so veilige moontlike manier as moontlik. So gestel nou maar jy doen nou die waardasie, dan kan daai persoon net daar en dan besluit hulle verkoop nou daai goud aan julle. Korrek. Goed. Ja. Is daar miskien 'n wanpersepsie wat mense het wanneer dit kom by die verkoop van goud? Ek sal nie sê noodwendig 'n wanpersepsie nie. Ja, dis moeilik om te sê. Die enigste wanpersepsie is dat hulle dink, ek sal sê actually die grootste wanpersepsie is dat hulle dink gebreekte goudjuwele is nie noodwendig iets werd nie. Waar dit definitief nog steeds is. Ons het al baie mense wat ons gekontak het, wat ons self gaan sien het, en dan kontak hulle ons die volgende dag weer en sê, hulle het nou wel hulle gebreekte goedjies ook gekry, en ons moet weer deurkom. En dan baie keer, glo het of nie, was daai gebreekte goedjies meer werd as dit wat ons die vorige dag aangekoop het. Sure, dit is interessant. So ja, mense sal dink, en mense kan verstaan, hoekom sal my gebreekte juweel nog iets werd wees? Die juweel is steeds goud. Nou, 'n ander interessante ding is dat jy ook kreurrande koop en dan silwer en luukse horlosies. So, hoe verskil die waardasie daarvan wanneer mense dit vergelyk met gewone goue juwele? So as dit kom by kreurrande, basies presies dieselfde, ons gaan hom ook toets en weeg. 'n Kreurrand het nou natuurlik so 'n bietjie van 'n premie, want glo of nie, 'n kreurrand is geld.
mens mag kreerande ook eintlik nie smelt nie, sover ons dit het. So dis maar ook belangrik dat mense om toets met die geweer. Seker maak hy is 22 graad goud, natuurlik bietjie meer as 'n normale juwele. En dan as dit kom by die horlosies, dit is nou maar moeilik op sy eie manier. Ons hou baie van die horlosies en ons begin nou nog net daarin beweeg. Maar ons werk so 'n paar ander mense wat ons nog bietjie uithelp. Goed, so watter raad het jy vir iemand wat dit oorweeg om hulle goud te laat waardeer? Ek sal sê begin definitief of probeer begin by gratis waardasie om 'n eerlike idee te kry. En wanneer selfs al gaan mense uit na iemand toe of iemand kom deur na huis toe, laat hulle als weeg en toets voor mense oë, want ek dink dis die meeste plek waar daar dinge kan skeefloop as mens so kan sê, is by die weeg en toets. So ons probeer maar ook om alles te verduidelik tot ons vermoë. Dit so serieus is nog moeilik, maar tot ons vermoë en sommer die skaal oop te sit sodat almal kan sien hoeveel ons weeg en daai soort van dinge. Wanneer mense kyk om dit te verkoop, net op die veiligste manier of net om te begin met 'n waardasie ten minste. Het jy net vinnig waar kan mense inligting oor julle in die hande kry? So ons sosiale media by Gold Exchange Pretoria of GE Pretoria, ons het Google en 'n website ook. Ja. Ja, dat ek sal sê op die oomblik daar is maar Google en die sosiale media. En belangrik, julle doen huisbesoeke ook en ek dink dit maak dit baie gerieflik en maklik. 100%. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Definitief, dankie dat jy my gegee het. Goed. Nou jy het ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy kan bly net waar jy is want ons is net hierna weer terug en dan fokus ons op 'n splinter nuwe enkelsnit. Daar sê die kat is nou uit sy sakie. Christine is hier en hy gesels vandag met ons oor damn it. Ek's lief vir jou. Goeiemôre, baie welkom. Kom met jou. Nee, wat baie lekker. Ek moet sê, kyk jy lyk blakend gesond en fiks en elke ding, maar vir 'n ou wat nou onlangs die Ironman aangepak het, hoe dan nou anders? Ja, maar dat was voel soos 'n jaar terug. Al daai goed teruggekry. Dit is al 'n tydjie terug en goeders, maar hoe dit gebeur, my vriend, het jy net besluit, nee wat, ek nou dis reg om dit te doen. Ons het in Desember het een van my vriendinne en haar broer het dit gedoen in Desember in Mosselbaai. Ja. Toe sê hulle dit was amazing. En nou, destyds 130 kg walvis hier daar op die strand rondhardloop. Besluit ek gaan maar ook try. En dit was amazing. Goed gegaan, lekker gegaan en 'n goeie experience. Sal jy dit weer doen? Want dit doen dit volgende jaar definitief weer. Ja. Daar sê ek was nou vir 'n oomblik my hart geklop en gedog jy gaan my saamnooi, maar baie dankie. Ek sal weer water langs. Nee, maar jou invite kom nog. Ja. Damn it, ek sleep jou nog steeds. Vertel vir my van die nuwe song, die hele gedagte daar agter, wie het geskryf, hoe het julle by dit uitgekom? So ek was eendag in die studio gewees en Rian was by sy huis toe, was hy op 'n Instagram live. Ja. En toe join ek hom. En toe sê ek vir my gaan na sy huis toe kom. Toe sê hy sure. Okay. En toe gaan ek na sy huis toe en toe begin ons skryf. Soos ek en hy en my drummer Ruben. Lekker. Ja, so dit was baie cool geweest. Dit was 'n cool experience. Dit is anders om te skryf. Is dit ook omdat dit 'n bietjie meer van 'n impulsiewe besluit was, soos wat jy sê, jy was op Instagram live, oorgegaan, begin gesels, song geskryf? Ja. Die song het my eintlik gegaan oor dat jy het die girl ontmoet en jy like haar baie, maar soos die mense wat om jou is, die mense wat lief vir jou is, hulle weet. Dit is die een, soos jou palace al weet en dat jou ouma sê hy boekvaart teruggee. Maar dit was 'n cool storie om oor te skryf, ja. Christen sê gou vir my uit 'n bietjie meer van 'n rock invloed ook, bietjie meer 'n rock aanslag. Was dit opsetlik gedoen of het dit maar net gebeur? Nee, dit is hoe dit ons wou so gehad het. Bietjie anders klein bietjie weg pas my mond uit. Toe maar vroegoggend klein bietjie weg beweeg van die pop af. Ja. Net 'n bietjie meer. En die volume bietjie hoor te draai. Ja. Baie lekker. Ja. En ek meen, was jy redelik stil geweest met 'n liedjie of het ons lanklaas 'n liedjie van jou gehoor? As ek nou praat, kyk, ek was so gewoond aan elke week het daar 'n nuwe song uitgekom, maar ek bedoel as daar nou 2 of 3 maande was wat dit ja, daar was ons het so 'n paar uitgebring, maar nog nie weer so iets. Nog nie weer lekker nie. Okay, is lekker om saam met Rian te werk. Ja, dat was cool. Baie lekker. Hy's ook 'n ou wat let hy 'n bietjie anders te laat dink as dit by liedjies skryf kom. Ja, hy doen as op begin skryf en hoe ek gewoonlik werk is ek
alles enige ding wat in my kop inkom, dan gooi ek hom met Ja. en as jy nee, jy skryf lei. Hoe hy sê jou. Ja, jy skryf nou lei. Jy moet nou weer gaan dink oor wat jy gesê het. Marian, ek is Maar dit is goed, maar met rede. Ek moet kyk hoe goed skryf hy. So hy dink jy sou 'n goeie onderwyser kon wees ook as jy nou dink aan hoe hy is as Joh. op hy liedjies skryf kom. Ja, matriekonderwys. Nie laerskool. Ek dink nie dit sou goed afgaan nie. Ek is ook een van daai ouens wat die idees kan rondgooi, maar ek kan dit nie noodwendig lekker verwoord nie. So lyk vir my as ek saam met Rian moet gaan sit, gaan ek ook maar moet regop sit. Ja. Jy gaan maar jou potlood gaan moet skerp wees. Oh ja. Hoor jy in die musiekvideo konsep ook net lekker, so eenvoudig as moontlik probeer hou, maar wat was die gedagte agter dit ook? Weet jy wat, ek het nie eintlik enige gedagte gehad op die musiekvideo Jy nie. het net gesê ek soek my band by my. Ja, en ek het eintlik meer in die saal met ligte. Maar ek het nie geweet Rian het dit die week voor die tyd gedoen. Dis toe sê Jerry Gillen nee. Ons het 'n cooler idee. En ek dink dit het baie cool uitgekom. Baie lekker Perfek uitgekom. gewerk vir hoe die song geklink het ook en dit was good fun, ja. All in all klink dit vir my hierdie liedjie was nogal 'n lekker groot bederf, juis omdat hy so lekker begin het met hierdie Ja. geselsie rondom Instagram en die dinge. Ja, dit was. Ek het dit baie geniet. Die hele van dit ons om rekorde tot uitgekom het, die pre-shoots wat ons gedoen het, dit was een van my lekkerstes geweest, ja. En onthou jy het mos ook nou daarom 'n liefde in jou lewe, kan jy onthou daai eerste keer toe jy gevoel het hierdie kol op my maag of holkol sê nou David ek's lief vir jou. Dis presies. Dis maar waaroor dit gaan oral. Wat meer wil jy hê? As jy nou 'n bietjie die tyd kon terugdraai en goeters opwindende reis tot dusver van waar alles vir jou begin het in die bedryf. Yes. Ek kan nie vir jou spesifieke goed uitnoem nie, maar alles is net dit was Awesome. dit was awesome. Ja. Dit is regtig, dit is die beste woord om te beskryf, was awesome. En ek meen jy's ook maar nou nog in jou early 20s, né? So jy het nog 'n lekker pad wat vir jou wink. Ja, 22. 22. 22. En ongelukkig dames, he has been kissed before. Gevat. Luister, ek wil ook net vir jou sê, jy weet dis winter my chom. Nee, Ons ken maar- nie nou as Chris Plakkies, maar heng. Kan ek dit vir jou sê, as ek dit nie doen nie, Ja, dan word ek uitgetrap. regtig. By shows. Soek As die dit mense die minus plakkies. 30. Dan skree hulle, "Waar is jou plakkie?" Skree ek vra, "Waar is die oune? Sit jy al met 3 puffers en 2 skoene en 'n jean?" Jy moet dalk met die plakkies begin as merchandise verkoop of so, dan sê jy net oom, hier is 'n plakkie vir jou in die Hierso. sakkie. Ja. Vat jou plakkie, sit hom in jou sakkie en dan pak jy Ja, dit en dan is die kat uit die plakkie uit die sakkie. plakkie in die sakkie. Dis moes Anglis groot anglisisme daarso. Sorry. Sê gou vir my, waar kan ons jou volgende sien en beleef? Hoe lyk die toerskedule en die optredes en so aan? Ons is nou lekker besig van nou tot einde van die jaar toe. Ons maar festive season nou. En ons kan jou maar kry op die sosiale media platforms. Socials papa. Social, is waar daar. sy. Dankie. Chris my vriend, baie dankie vir die kuiertjie. Ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het. Volgende keer dan sal ek my plakkies aan hê, kom kuier jy net in die somer. Dis alwaarvoor ons dan tyd het vir môre. Ons sien julle môreoggend weer en van my en die res van die span. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit op 'n droom nie.